Maiteíbas, hermano Cuera, añece penendivecuea sobre la decadencia espiritual. Ayujú en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 27 de Jesús, iramunguaré. Ape ujupi uma ikurusu, haou uma serapuqueri, daikatui oiko seremimbo eran. Ba'érepa pe creyente o decae, o sea, y cangue. O opytápe hendápe ndohovéi ndokakuaavéi vida espiritual. Cherõguarã ahecha ndoguerekóiva pe méta, ndoikuaái moõpa ohóvarã vida espiritualpe. Ndoguerekói pe visión, ndohechái henonderã ha ndoguerekói propósito hekovépe. Ha upéicha rupi ndoguerekói mba'evete fruto ndahi'ái. Ha pe semilla, aipotápe ñantende porã, hermano Cuera, pe semilla oguerekópe ijapytépe peteĩ vida. Michĩrã ymía ha upéa ñañotỹma ndeva'erã ituju hag̃uápe ijape ha osẽ hag̃uã la semilla, o sea, la vida oguerekóva, heñói. Ha pe heñói okakuaa ohóvo ha upéi ou hi'a. Ha hetavo hi'a ñande peteĩ ndeñañotỹ, pero ha'e heta hi'a. Ha upéicha rupíngo he'i Jesús pe ogueru'ỹva ikurusu cherapykuéi ndekatúi oiko chugui cheremimbo'e. Ha mba'érepiko la kurusu rehe'i mandu'a. Kurusúngo he'ise jehasa asy ha he'ise manó, muerte he'ise aje. Jesúngo heta ohasa asývako ha upéi omanó ha oñeñotỹ tre arahaguépe oikovejey ha heta hi'ácha. 2000 personas oiko y'ári ogueroviáva Jesús upe ha'e la fruto, pero primero ohasa asy ha'e ha omanó, oheja el viejo hombre, oñeñotỹ ha osẽvéi tekove pyahu rehe. Pecha rupíngo he'i Pablo Gálatas 2:20pe che amanóma Cristo ndive kurusu rehe, ko'ág̃a chevéma pe aikóva Cristo ndéma oikove chepype. Ha mba'éiko, hermano, la ña ofaltáva ñandéve la ña jaha porã jareko hag̃uã la fruto. Peikuaa mba'épa ofaltáva ñande, hermano. Primero ofalta ñandéve jaleépe ñandejára ñe'ẽ. Ha jareko en primer lugar ñandejára ndaha'éi ku hembýramo ndéma ñame'ẽvarã chupe. Upéicha rupi la ñanekangy, porque he'íngo Josué 1:8pe aníke napejey ko cheñe'ẽgui, sino ára ha pyharépe peñamindu'u hese ha peñongatúpe ndepype ha pejapo ikatu hag̃uáichape nde'aporã ha upéi osẽporãmbaite hag̃uápe. Ha a veces ñande najaleivo'i pe ha'e la causa ñande ñanekangyha, ha otro katu nañañembo'éi. Jesús ningo chaka ñandéve ejemplo he'i una noche entera ha'e ohasa itúandi conversando, oñemongueta. Ha otra cosa ha echado la culpa, o sea, la problema yarekóva najaguerekovéipe amor ya perderpe primer amor yarekóva kuépe. Ñandejára Jesúspe pe jajeroviamóme ñanekyre'ỹ jaheihueterei. Ha upéa he'i Apocalipsis 2:5pe arekóngo peteĩ mba'e arumbyasývape nderehe ndacheraihuvéi yma peñepyrũguarecha. Ha ko'ág̃a he'i ajeure peẽme peñarrepenti he'i ha peheka
mo'õpa pe araka'e. Ha peñepyrũjey pejapo, pe yma peñepyrũguare pejapo'akue tembiapo. Ha mba'e consecuenciápa oguerúpe persona, o sea, pe creyente, pe decadencia espiritual, ogueru ñande rekovépe najahaihuvéi ñandejára. Najahaihuvéi ñande rapicha, umi alma perdida ja'éva ñande. Najapredikavéi nañamombe'uvéi ñe'ẽ japyta. Ajépa tuicháma la decadencia espiritual. Ha otra cosa, la consecuencia ndaipóri obrero. Ndaipóri pe siervo omohẽrakuãpe ñandejára ñe'ẽ opa. Ha mba'éichaikopéa ñande jañakãpu'ãta. Mba'éicha ya recuperata. Paulo ngohe'i Romano 12:1b. Ajeure pe'ẽme por la misericordia de Dios. Peyúpe presentápe nde cuerpo en sacrificio vivo. Ha'éndoipotái omanóa ñandéko jaikove hermano ha ko ñande cuerpo oikove jaju ñapresenta ñandejárape ja'e chuvena'ápe ñandejára aguerúndeko che vida eipuru hag̃ua. Ha peẽpa peikuaa ñandejára oheja 2 elementos ñandéko aí jaipurúva upe ha'e la kurusu. Kurusu ha'éma peẽme mba'épa ise jehasa'asy ha mano. Ha upe he'i otro elemento yugo. Upe ha'ise sujeción ha humillación. Mba'éichapa hermano reime nderekovépe ko'ág̃a. Eme'ẽke fruto ñandejára upe'arã ñanerenói ñande ha'e hakã ha ñande ahetãva'erã. Pero jajeývo ñandejára ñe'ẽgui, najaoravéivo, najalevéivo, entonces ñañepyrũma hermano japerdépe mbo'ehu. Ha ko ag̃aite aje'ure nde eju ñandejárape presenta nderekove. Ha eheka moõpa re'árape ha iñarrepentí ha ejujey Jesús rendápe.